kugira ngo abacuruzi bakire igiciro
ijya minsi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati ko mwamenye muzomenya na data ubu bwa none muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo amubwira ati Mukama twereke data tuzoba bikwiye bibaye. Yesu aramwishyura ati aho twahaniye muramenyaga Filipo, umbonye ababonye data. Ushobora kuvuga ute uti twereke data? Mbega wemera ko ndi muri data nawe data aba muri jewe? Amajambo mbabwira sindayavuga ndayibwiye, ni data aba ari muri jewe yirangurira ibikorwa vyiwe. Nukuri nyemere jewe ndi muri data nawe data akaba muri jewe, canke nimuvume muvyemera kubw'ibikorwa nyene. Nukuri ndabibabwiye, unyemera azokora nawe nyene ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa data nkaba nzogira ivyo nzomusaba kw'izina rya nkaba nzogira ivyo nzomusaba kw'izina ryanje vyose, kugira ngo data aninahazwe muri mwana. Nimwagira ico musaba kw'izina ryanje nzokigira. Dushemeze ijambo ry'Imana. Nukuri nyemere, nukuri nyemere, ni Yesu abivuze. Nukuri nyemere, jewe ndi muri data nawe data akaba muri jewe. Nukuri nyemere bavukanye iryo jambo rya Yesu. Ndatumira umwe wese kuryakira adahigiye, atiziganya, adashidikanya. Nukuri nyemere, kuko wemeye Yesu arashika kw'ishikiro ry'ico yaremewe. Uwemeye Yesu arashika kw'ishikiro ry'ico yaremewe. Ico twaremewe naco ni igiki mu vy'ukuri? Jewe naremewe iki? Wewe waremewe iki? Kumenya data no kunywana na data. Jewe naremewe kumenya data no kunywana na data. Data ukumumenya no kunywana nawe niryo shikiro ry'ibintu byose, niryo shikiro. Nukuri nyemere. Kubera iki Yesu avuga ati nukuri nyemere? Nuko ushaka kumenya data amenya kandi akemera Yesu. None data arangwa n'iki? Yesu yazanywe ngaha ku isi no kutumenyesha data no kugarurira byose kuri data. Uwo kubaza ati muryungane rimwe, Yesu yaje gukora iki? Aho wavuze byose, kutumenyesha data no kugarurira byose kuri data, kuko data yashatse kwigarurira byose muri we. Yesu yaje ku isi gukora iki? Kutumenyesha data no kugarurira byose kuri data. Ibyo rero yabikoze mu kutumenyesha data ari muri we. Data yashatse ko tumumenya, tukagaruka muri we tukanywana nawe kubwa Yesu Kristo. Mbanze ducishe mu gatondo kugira ngo abasore namaze kubona bari kubarebera ibyo ndiko ndavuga byose, baguma bavuga ngo Yesu Kristo avuze ngo icyo muzosaba cyose ku izina ryanjye nzogikora. Icyo muzosaba cyose ku izina ryanjye nzogikora cyose. Ukaba ugataha cyose ndasaba Padiri mukuru abaracisha imboni abantu baje abakurikiranye baje hagati bakonse na zibi. Yesu avuze icyo muzosaba cyose ku izina
izina ryanjye nzokiba none bavuga batacutse ubwo ntiwaba kwiyikora leta yarabitegereye nicyo gituma ikintu cyose ivuga ngo tubigusabisha Yesu Kristo tubigusabisha Yesu Kristo n'agasabisho gatoya eklezia yongera ko tubigusabisha Yesu Kristo umukama wacu kubwa Yesu Kristo umukama wacu kuko nzi yuko dusabishije iryo zina ibyo dusabye zose tubironka umuntu rero ufite icyo ushaka ufite icyo ukeneye ufite icyo wifuza ufite ikikugoye ufite ikikuremereye wewe uyu munsi uba ukirose niba gisaba ku izina rya Yesu amen. Abyumvise neza yagabishije gusa abantu b'ibicucu bashobora gusaba nyakuri gusaba none ko wasaba Yesu indege ata kibuga cy'indege ufise wo mugabo niba wabona ku kibuga cy'indege ubwo nawe usaba indege kandi arabibona kandi kibuga cy'indege gusa ufise kandi ntabwo wabona kibuga cy'indege hari icyo usaba cyose ku izina ry'ibiri musaraki ni kubera iki data yabishatse gutyo ni kubera iki data yashatse ko twese tubironka muri Yesu Kristo ni kubera iki ni ukubera yuko muri Yesu Kristo niho data yashatse kutugaragariza icyari nacyo n'igiti data araba n'ibintu bitatu nashaka kubabwira kugira ngo bimenye kandi umuntu wese ari ngaha yitwa ko yagenewe kugaragaza data no kukwereka data agenda abimenye kandi abimenye data arangwa n'ibintu bitatu birambaye bituma tumenya ko umubyeyi icya mbere ni uko data ari data ituranye data ni data il est provident. Il venait de data inamira akabimenyera kandi ukora ikagera ku buteye icyaka bijyana data ni ugukingira na sekirite data arakingira nawe usinzira we nasinzira nawe usama we nasamara il assure ma sécurité ukukingirwa k'ubuzima bwanjye ndagukesha we ikindi kiranga data kigira gatatu ni ubukuru data afise ubukuru bwose niba bufise l'autorité sur moi ibyo bintu bitatu la providence la sécurité l'autorité munasikia abana b'ingo mu bindi byose igihugu gitwaye byose la providence la sécurité et l'autorité imana data ibyo bituyana kukirangira ikamenya icyo ukeneye kukirangira ikangwanira ukubaho kwanjye no gukingirwa ndagukesha data kandi bifise n'ubukuru ubukuru bwa data nabwo si ubwo kunshingiza no kumbona ni ukumbongora no kumbuza kandi ubukuru bwose ni ubw'ubukuza ukabogora ibyo bintu rero ari bitatu data yabiduhaye umwana we Yesu Kristo muri Yesu Kristo turabona uburanga kuko iminsi yose Yesu Kristo yamabana abigishwa biwe icyo bakeneye bashonje akagwiza imikate banyotewe agahindura amazi mu mvinyu kandi guhindura amazi mu mvinyu nibyo nicyo tumenshi yatanguriyeko kuko hari kaseta bitewe kugira abantu ntibahave baca bicwa n'akayabana barushe akabwira ati nimuzanyereye mu ruhuke icyo bakeneye Yesu yarakibamenyera kugira ngo babere umubyeyi data babangamiwe Yesu Kristo akabakingira akabarwanira umuyaga n'ikiyaga bigatutse akabimucuresha
aramufata aramukingira ngo atwereke ko Imana ari ikingira umuntu, ari irage ubuzima bw'umuntu, ari irwanya kandi ikamukingira. Kandi Yesu Kristo yaratweretse ubukuru bw'Imana se. Yesu Kristo yaratweretse ubukuru mu gutegeka, ashyize mu isengero ry'iyi sinagoga nabwo tuyiteye ko yitwa, hakagira ibigomba kuwurunganya no kubyurunganya isengero ryiwe, ibyo nabyo aramashashari yaca yategeka ngo numa kandi amuroro abahari ngo ngiyo rero inyigisho ihagaze ku bukuru n'amashashari y'amashashari barayitegeka kandi akavuga kuki ubukuru bwa data bwose buri Yesu Kristo rero niwe data yakoraniriyemo byose, niwe data yaduhayemo byose. Ibyo data ashatse gukora byose biri muri Yesu Kristo. Nicyo gituma Yesu Kristo azavuga ijambo s'ugufina n'ukuri yemereye bavuga emera Yesu Kristo, twemere Yesu Kristo, n'ukuri tumwemere, atari no kuturemera, atari no kuturemera, n'ukuri tumwemere. Kumwemera ni ukuvuga ko nemera ubuzima bwanjye bugerwa nawe, hamwe wakora akaba ari bugeze ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye bugerwa nawe. Ko muzerengera ibintu byatubera abana data, sinagenda nakebuye abagabo bose bari data. Bagabo muriko muruhuza, sinzi ko mbwira umugabo bagabo bashaka bashika nawe. Ko nigeze gutelefona nabwira nti baramutse bashika nawe, ese gushika nawe ni mugabo. Bashimwe nawe rero namwe bagabo, bashimwe namwe bagabo. Ibyo biranga Imana data yadusezeye muri Yesu Kristo, ishaka ko bibandanya kugaragara mu buzima bwawe, ishaka ko bibandanya kugaragara mu buzima bwawe. Jewe data arashaka ko bigaragaza, wewe data arashaka kugaragaza, kugira ngo bose bamenye ko bikeye. Abambere rero biraba n'abagabo n'abashinganaye, abashinganaye namwe bagabo, wewe umenye neza Imana yakuremye umugabo kugira ngo iryo zina ngabo rigaragaze ko Imana yacu ari Imana y'ingabo, atari Imana y'impuruza, Imana y'ingabo. Uteza kumenyera urugo icyo rukeneye, usomera udasomera ibyo ntacyo bimwiyura. Udashaka kuguma umugabo ngo umenye icyo bakeneye, niba kuri muturiya wawe uteza kumenyera abo mu rugo icyo bakeneye, ukagaragaza muri urwo rugo ububyeyi bw'Imana, la providence de Dieu. Umukenyezi wawe, abana bawe, ni wewe waremewe kwitwarira ibyo bakeneye byose kandi ukabibaronderera. Ubugabo niba uhagaze no mu gukankama no mu gutondoma, uhagaze ubwa mbere kuri iyi, ubwa kabiri gukingira. Umugabo arakingira abo mu rugo, ahari barakingirwa. Urugo rurimo umugabo nayo intambwe yotera irakororokerwa, naho umwanzi yotera arakataza kugenda. Urugo rurimo umugabo, kuko Imana yashatse kugaragaza ko ikingira abantu, kandi umugabo ni wo wa mbere abwiza kugaragaza ko ahari bakingiwe. Mbere mushima ateza kugaragaza ko ahari bakingiwe. Niyo hagize igitera mu rugo, umugore abwira umugabo ngo genda urabe. Umugabo iyo abwira umugore ngo genda urabe, yoba ari umugabo ntibamuhe guturira. Niyo hagize igitera, umugore abwira umugabo kugenda urabe, umugore n'abana bakaguma mu bana.
ndibuka umunsi iwacu mw'ijoro twumva ikintu gitiritse nk'impongo, kubera iwacu twari twarahowe n'impongo ari mw'ijoro, oro ntiyari impongo yari ikintu gitobotse n'ikikamyo, mugabo twagiraga impongo, mama acariganya data nawe nta mico yakoze acarahaguruka yikoza akaguru, yagira umuheto yarafite munini n'agasakuzo y'imyanya n'icumu rinini, aca afata iryo cumu n'uwo muheto n'ako gasako acabwira mama ubwo ari inzugi zose z'urutende nawe acaja hanze, acaja hanze n'icumu n'umuheto n'imyanya. Twebwe rero dusigaye mu nzu, twebwe bene Dorote duca turatekana, abana turabandanya tuyokereza ibigori, ko data agiye hanze n'icumu n'umuheto n'imyambi ntakidukoma. Mu kugira gutyo yatweretse yuko ari umugabo kandi ari umubyeyi agirirwa mu kintu umugore n'abana biwe, nta gishyikira umugore wanjye n'abana banjye kitantambuza umubyeyi ashobora kuvuga, yagiye hanze inzugi zose zivugana, nako Dorote yavuga. Natwe abana turabaratwekereza ibigori twiriye ko data ibyo bintu biza byose arabibeho. Umugabo abwiza gukingira ababamo bose bakumva ko bakingiriye, cyo kiba nk'umugabo yaba ataha uri mu guca, umugore n'abana bumva ko badakingiriye, isosante tuyidane sekiriti kuko ntawe bakingiriye, mbere n'abana ntibazemera ko umugabo kuko ntibamubona, bafite ubwoba igitero cyose, mbere ashika baryamye akabyuka bagiye ku ishuri, bagira bakabafata umugabo akiza kwerekana ubwo gukingira kw'Imana mu gukingira urugo niwaseruka naho woza ibintu bigoye, mbere muca mutegera mwa bagore gituma abagabo bapfa n'ingoga nibo bitegera ibyo byose, abagabo baragakora. Icya gatatu umugabo ageza kwerekana ni ubukuru mu rugo, ubukuru bw'Imana. Uwa mbere aguserura n'umugabo, mbere mushima ari uwa mbere aguserura, niyo agize ikintu umwana akora kitari cyo, nyina we waca amubwira ngo ndakorega ari uriya mugabo twoca tumwiguturiya. Ubukuru mu rugo buzanwa n'umugabo, nta kajagari kaba mu rugo rw'umugabo, nta indisipurine, nta bitaroranya biba mu rugo rw'umugabo, niwe ashyira umurongo wose ku murongo, niwe yerekana ingene urwo rugo rubwirizwa kubaho iteka n'itekane, atakuzana umugayo n'ibitaroranya mu rugo, kandi umugore akabyubahiriza n'umwana akabyubahiriza, kuko ati hamwe se yorumenya umugabo, nguyu umugabo Imana yashatse ko agaragaza ububyeyi bwayo. Yesu Kristo arabitweretse, umukristo wese abwiza kubigaragaza, ariko uwa mbere abishinzwe n'umugabo. Bashinga ntahe namwe bagabo munasikia hari hagirumiye tuzobaha mu guturiya. Iryo teka Imana yaduteye wamushinga ntahe n'abagabo, iryo teka ugendere, iryo teka ugendere. Uwoba yararihemutse ko nawe uyu munsi nyene Yesu aragusubiza. Amen. Uyu munsi Yesu aragusubiza, arakugendera. Mugaba gusa ikintu kimwe, nunyemere n'ukuri nyemere, emera Yesu Kristo, iteka rironka kandi n'abawe bose barironka. N'ukuri nyemera jewe ndi muri data, nawe data akaba muri jewe. Yesu Kristo aragusubiza uyu munsi kuko arakugendera. Umwakire
akubemwo. Amaze kukubamwo rero, icyayi akigushiremo kandi perfection, nawe ugaragaze ubugiye bw'Imana Data. Nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyine ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa Data. Ntiwumva mugabo nawe nushaka nawe uwunyemera, nukuri ndabibabwiye, uwunyemera azokora nawe nyine ibikorwa nkora, ndetse azokora n'ibiruta, kuko ngiye kwa Data. Agiye kwa Data gukora iki? Kutwambariza. Icyo cyose dusabye ku izina ryiwe, Yesu yumvise tutuze ko ku izina rya Yesu mu Kristo Mukama wacu, aca abwira Data ati bambere Data cyane. Icyo cyose dusabye ku izina rya Yesu, Yesu yagiye kwa Data kutwambariza, aca abwira Data ati bambere basabishije izina ryanjye. Nuko rero uyu munsi Yesu Kristo agomba kunabura ubuzima bwacu. Navuze abagabo muri uyu mwanya, kuko mu mwanya wahera abagore baronse rasiyo yabo. Abagore murabyibuka, bagabo n'abashingantahe mwabyumvise. Bagore natwe hariho abagore n'abakenyezi, bagore namwe abakenyezi mwabyumvise. Uyu munsi twemere izina rya Yesu, turisabishe, kandi tuzi ko icyo dusaba cyose tukigabana. Nicyo gituma Mungu watugana kandi utegura umutima kwakira ibyiza bikotama, kandi icyo cyose usabishe izina rya Yesu urakigera, kuko yagiye kwa Data kugira ntihagire na kimwe tuzobura igihe twambaye izina rya Yesu. Urakaza Mukama Yesu.